Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi mali, kumahhala nje awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke konze ukwazi-ke phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuzi kulezi y'ndaba-ke ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke lelo bhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana ethi sonke-ke njengoba sonke sazi ukuthi-ke i-ANC na-ke laphana-ke sithathe-ke isinqumo sokuthi laphana-ke imkhiphe-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke kwi-ANC na-ke laphana emva kokuba-ke ihambe kuyomqondisa igwegwe ngesenzo-ke asenza uJacob Zuma sokuthi-ke laphana-ke avule-ke i-MK Party-ke laphana-ke akhankasele-ke i-MK Party. I-ANC na-ke laphana-ke simkhiphile-ke laphana-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke kwi-ANC na-ke sekuvele nokunye-ke laphana-ke okusha-ke laphana ukuthi sekuze kwasuswa-ke ngisho-ke nekhanda lakhe laphana-ke eLuthuli House laphana-ke lapho kufake khona-ke amakhanda-ke abantu-ke aseke baba-ke opresidenti-ke be-South Africa-ke laphana nje wasibona-ke kukhona-ke uMandela-ke noThabo Mbeki noJacob Zuma-ke noCyril Ramaphosa-ke laphana-ke ikhanda-ke laZuma-ke selisusiwe-ke lapho-ke lana-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke ungene ama-comment section futhi umbono wakho uthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ubhale ama-comment section futhi umbono wakho masicindezela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ngizoloke ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele ibhathini subscribe njengamanje.